Pod sloganom kampanje "Demokratija je na staroj adresi", opštinski odbor Demokratske stranke održao je završnu konvenciju. Kandidat za gradskog odbornika i narodnog poslanika Željko Jovetić obratio se prisutnima. Mi smo ovu zemlju zatekli u haosu i dosta smo je popravili. Da li smo očekivanja visoko podigli? Verovatno jesmo. Da li smo tim visokim očekivanjima nekog razočarali? Pa verovatno da jesmo. Ali pogledajte šta se dešava u posljednje 2 godine. Na scenu nam se vratio onaj koji je ovu zemlju uveo u haos, koji je sa Vojvodom Šešeljem i Slobodanom Miloševićem propagirao veliku Srbiju i nebesku Srbiju. Danas po prvi put mi nemamo ni građane, ni državljane Republike Srbije na Kosovu, jer danas po prvi put, odnosno za 7 dana, građani, odnosno naši bivši građani, kako on to kaže, neće glasati i neće imati pravo izbora. Razmislite kad izlazite na ove izbore kako živite danas u odnosu na 2012. godinu. To je najjednostavnija poruka. Ukoliko živite bolje, vi slobodno glasajte za Srpsku naprednu stranku. Ukoliko, gledajući u svoj novčanik, gledajući da li ste napunili frižider, gledajući da li ste otišli na more ili ste tu privilegiju sebi ukinuli, ako živite gore nego pre 2012. godine, šta vam daje za pravo da i dalje srljate u to ludilo zvano Srpska napredna stranka i zvano reforma Aleksandra Vučića? Nemamo pravo da imamo pogrešne izbore. Život ne treba da se doživi kao sudbina. Život je izbor. Ja vas molim da pravilno birate, jer pogrešni potezi su nas uveli u 90. godine i kad uđete u pogrešan vagon, sve su stanice pogrešne, a teško se iz tog vagona izlazi. Zato pamet u glavu, broj 8, i zaokružite, i ja sam ubeđen da ova stranka ima veliku budućnost. Kandidat za narodnog poslanika Nebojša Ćeran rekao je da je danas, kao i pre 20 godina, hrabrost biti član Demokratske stranke. Vi možete vidjeti rezultate rada Nenada Bogdanovića, Dragana Đilasa na svakom koraku. Baš kao što ovdje možete vidjeti rezultate Pere Kneževića, Željka Jovetića, moje rezultate i svih ljudi koji su sa nama ovdje radili ovih 12 godina. U svakom selu u Obrenovcu, na trgu u Obrenovcu, u Baričkoj reci, putevima, ovdje šetalištu Zabranu, gdje god mrdnete, vidjet ćete jedan grad koji je infrastrukturno preporođen. Mi kažemo nećemo prodavati poljoprivredno zemljište. Kao što znate, politika vladajuće stranke je da se prodaje poljoprivredno zemljište. A ja kažem, šta će to nama ostati, ljudi? Zašto se vredi boriti? Ako prodamo poljoprivredno zemljište, ako prodamo elektroprivredu u Srbiji i to malo uglja i vode koja nas sa sobom nosi, dobar deo ostalih prirodnih resursa smo već prodali, pa šta to nama ostaje? Da budemo jeftina najamna radna snaga? Da radimo za 200 evra? Mi kažemo uradit ćemo ono što je urađeno u poljoprivrednom kombinatu Beograd. Zašto ne? Država će preuzeti neke kompanije koje imaju snage da budu opet funkcionalne, podići će bruto društveni proizvod kao što jeste podignut bruto društveni proizvod podizanjem PKB-a, a kada stvari krenu dalje, onda će se ići ka promjeni vlasničke strukture. U Demokratskoj stranci se nalaze ljudi koji su spremni da ovo realizuju. Ovi izbori će biti iznenađenje. Sinoć sam u Stublinama rekao, ako je verovati istraživačima javnog mnjenja, vas ne bi smelo da bude ovdje ovoliko. Sinoć je u Stublinama bilo više ljudi nego što istraživanja javnog mnjenja koja nam se preko tabloida kažu da će za nas glasati. Rezultati ovih izbora će biti iznenađujući u našu korist, optimizma, hrabrosti. Mi moramo pobediti, jer u protivnom ništa ne bi valjalo. Na završnoj konvenciji prisutnima se obratio i član opštinskog odbora Nove stranke, koja je u koaliciji sa DS-om. Ono što je vrlo bitno da se zna, kao izvorni sindikalac, sindikalnom i radničkom svetu je još 2000. godine Zoran Đinđić govorio: ljudi, razmišljajte dobro, vi možda imate radna mesta, ali nemate posla. I sad kad pogledate malo kampanju svih stranaka, svi nude radna mesta. Nemojte nam nuditi radna mesta, nudite nam posao. Od radnih mesta, veštačkih, nemamo ništa. Svi postajemo siromašniji. Znači dajte posla. Gost konvencije bio je i predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Balša Božović. I u Srbiji više nema onih koji se ustručavaju da podignu glas i da kažu za koga su, da kažu zaista šta misle, da ne poveruju u to da Beograd jednog dana može da bude na vodi, jer ćemo pre mi doći na hleb nego što će Beograd doći na vodu. Demokratska stranka može da bude ponosna zato što je
demokratiju vratila na pravu adresu. I veliki uspeh Demokratske stranke je u tome što su i Obrenovčani i Obrenovčanke i dalje tu. Opštinski odbor Demokratske stranke organizuje odlazak na završnu konvenciju u sredu 12. marta, koja će biti održana u 18 časova na trgu Nikole Pašića.